Drugi gost večerašnjeg Sarajevo biznisa, poštovani gledatelji, je gospodin Stevan Marković iz fondacije Mozaik. Sada kada na njihovoj stranici pročitate šta je fondacija, onda tamo stoji da je fondacija Mozaik jedna od vodećih neprofitnih korporacija u centralnoj i istočnoj Europi, jedini punopravni član Europske asocijacije za poduzetničku filantropiju sa Zapadnog Balkana. Možda nekome to malo zvuči komplicirano, zato je mladi kolega ovdje, gospodin Marković, da nam pojasni šta je zapravo fondacija, a prije toga dobro večer. Hvala što ste se odazvali mom pozivu i dobrodošli. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Eto, malo ste objasnili na početku šta je zapravo fondacija Mozaik, ali evo ja ću reći šta je zapravo misija fondacije Mozaik. Pa mi više volimo narodnim, što bi se rekao riječnikom. Dakle, misija fondacije Mozaik vrlo konkretno jeste da pronađe, zatim da osnaži, a onda potom i da investira u mlade ljudi u Bosni i Hercegovini. Trenutne i buduće, nadam se, kreatore dobre ekonomije. Sada kada govorimo o tome, fondacija Mozaik provodi tu misiju kroz 10-godišnju strategiju i ona je potpomognuta od strane 50 donatora, odnosno ima 50 izvora financiranja. I izrazito nam je drago da možemo da kažemo da je do sada najveći godišnji fond za investiranje u društvene biznise od iznosu od 700.000 konvertibilnih maraka omogućen zapravo kroz saradnju sa naravno tim donatorima i ostalim partnerima. I upravo razlog mog dolaska večeras jeste da kažem malo više o ovom trenutnom pozivu koji ja... Jeste trenutni poziv u toku, ali kad spominjemo društveni biznis, šta je društveni biznis? Ajde pojasnite nam. Ovako, dakle, društveni biznis je zapravo nešto drugačiji od ovog običnog, kako da kažemo, biznisa. On, naravno, jedan od njegovih zadataka jeste da ostvari profit, ali osim toga, on svoje aktivnosti bazira na rješenje nekog ključnog problema u društvu. Vidjet ćete kasnije kada spominjemo o investiranju u društvene biznise u Bosni i Hercegovini, konkretno u slučaju fondacije Mozaik, 51% profita ti društveni biznisi usmjeravaju u rješenje konkretnog društvenog problema. Dakle, nešto što je konkretno boli, a možda je vrlo važno da istaknem i razliku između društvenog biznisa i društveno odgovornog biznisa. Dakle, društveno odgovorni biznis je biznis koji fokusira na profit, međutim, on određene svoje aktivnosti usmjerava kako bi potpomogao društvu. A sami društveni biznis je kreiran da bi riješio određeni društveni problem. Dobro. Dakle, fondacija ovoga mjeseca jeste pokrenula kampanju za registraciju pokretanja društvenog biznisa sa do sada najvećim godišnjim fondom za investicije u mlade, njihove ideje. Riječ je o 700.000 maraka. Dobar novac, lijep novac. Šta je zapravo namjena ovoga svega i kako će mladi doći do toga novca, što je najvažnije? Naravno, dakle, ovaj poziv je zapravo usmjeren na mlade ljude od 18 do 35 godina i vrlo je važno spomenuti da je to za mlade iz cijele Bosne i Hercegovine. Apsolutno. Oni koji mogu da se prijave na ovaj poziv jesu mladi ljudi koji imaju zrelu, odnosno testiranu ideju, ali nemaju konkretno realizovanu prvu prodaju ili recimo imaju konkretno realizovanu prvu prodaju, međutim sada su im potrebna sredstva za registraciju d.o.o. Osim toga mogu da se prijave i mladi ljudi koji imaju registrovan biznis, ali imaju do 5 zaposlenika, odnosno 5 uposlenika i promet godišnji do 50.000 konvertibilnih maraka, a naravno sada žele da sad svoj biznis preusmjere u društveni biznis, odnosno pretvore ga u društveni biznis. Ono što je vrlo važno reći da fondacija Mozaik putem ovog programa, odnosno ove inicijative, ne investira samo financijski ove društvene biznise, jer smatramo da je vrlo važno da im pružimo konkretnu mentorsku podršku. Tako da pored maksimalno 40.000 konvertibilnih maraka po biznisu... To je sad riječ tačno po čovjeku ili koliko može novca? Tačno po biznisu, tako. Daj nam to recite, molim vas. Tako je, dakle, društveni biznis može da dobije maksimalno do 40.000 konvertibilnih maraka, a pored toga do 20.000 konvertibilnih maraka vrijednosti mentorskih usluga. Dakle, mi imamo grupu internih i eksternih mentora koji će im pomoći da tu svoju ideju pretvore u realnost. Jer smatramo da nije samo dovoljno dati ljudima novac, ako i nemaju iskustvo, nego i pružiti im... Na neki način usmjeriti i pružiti savjete, sugestije i sve ostalo. Tako je, da bi ta ideja na kraju krajeva bila i održiva. Rok za prijavu i do kada traje. Koja je procedura kada se sve to završi, kada vi napravite određeni listu ljudi? Koja je procedura? Šta se dalje dešava? Naravno, ako mogu samo da spomenem u prethodnom pitanju jedan dodatak. Dakle, osim ove pomoći, također zajedno sa našim partnerom Sparkasse bankom, od samog početka ljudi mogu, odnosno ti društveni biznisi mogu da se prijave i za kredit bez kolaterala u iznosu do dodatnih 20.000 konvertibilnih maraka. Smatramo da su ovi uslovi zaista sjajni kada govorimo o području Bosne i Hercegovine, pa sam želio to da spomenem. Dobro. Što se tiče dakle same aplikacije, sama aplikacija
nije toliko komplikovana, mislim da je intuitivna, međutim potrebno je da se mladi ljudi malo potrude iz razloga što smatramo da želimo i potrebno je da investiramo u kvalitetne ideje i u mlade ljude koji su zaista ozbiljni u svojoj namjeri. Aplikacija, odnosno proces apliciranja traje u nekih 7 koraka koji su u nekom slijedu, veoma su intuitivni, tako da kada se prijavite možete vidjeti u javnim pozivima na stranici mozaik.ba, na našim društvenim mrežama, kao i u zajednici za preduzetništvo i aktivizam, koje je lonac.pro. Možete da vidite dakle konkretne korake i pokrenete svoj proces aplikacije. U samom procesu djeluje i komisija koja pregledava dospjele aplikacije i ono što je važno spomenuti jeste da se gledaju nekoliko kriterija, ali 2 najvažnija kriterija jesu koliko je moguće realizovati tu ideju na području Bosne i Hercegovine, te koliko je jak društveni impakt koji bi se ostvario, odnosno društveni utjecaj ili utjecaj na društvo, ukoliko bi se ta ideja realizovala. A rok za prijavu smo rekli do? Rok za prijavu je do 8. novembra. Do 8. novembra, dakle ima dovoljno 7-8 dana. Tako, i oni u svakom trenutku do 8. novembra, naravno i poslije u vezi sa drugim programskim aktivnostima, mogu da nam se jave ili putem društvenih mreža, putem telefona, a možda najidealnije da odu na stranicu lonac.pro, koja je zapravo platforma naše zajednice za preduzetništvo i aktivizam, i tu postave pitanje, a mi ćemo se potruditi da što prije odgovorimo. Pa mladi ljudi koriste internet, zašto ne? Možda je tako najbolje da komuniciraju s vama, mada imaju i ovi drugi načini, od maila do telefona. Je to možda za kraj da uz nekakve pohvale, što je zaista suma je vrlo ozbiljna i bilo bi nam drago svima da se to realizira u nekom najskorijem periodu. Možda još nekih par projekata koji ćete u nekom narednom periodu do kraja godine ili narednoj koji ste planirali. U naznakama možda, ne morate ništa previše otkrivati. Pa što se tiče programskih aktivnosti, Fondacija Mozaik ima cilj do 2026. godine, dakle 10-godišnja strategija, da i uključi 50.000 mladih ljudi od 17 do 35 godina. Direktno, dakle, da se koriste kroz ovaj sistem, odnosno kroz ovu strategiju, da podrži 5.000 projekata mladih u lokalnim zajednicama, te da investira u 500 društvenih biznisa. Tako da, eto, više o tim nekim konkretnim aktivnostima, naravno, mogu da se upoznaju putem ovih mreža i čisto da ne bih ovdje dužio. Ono što smatram da je vrlo važno da spomenem dok smo u razgovoru, jeste da smatramo da je možda jedan od ključnih ciljeva Fondacije Mozaik da stvori relevantne mlade uzore. Zato što, recimo, kada pogledate društvene medije danas, možemo da vidimo mnogo uspješnih ljudi širom svijeta. Međutim, ono što nam nedostaje jesu relevantni uzori u Bosni i Hercegovini. Dakle, kada oni vide da je neko iz Bosne i Hercegovine, iz sličnih okolnosti, možda čak i iz manjih sredina u Bosni i Hercegovini, uspio da ostvari svoju ideju. Eto, reći ću vam konkretno, čisto da govorimo o realnosti ovog samog programa. Više od 200 mladih ljudi se prijavilo, odnosno ušlo je u proces inkubacije uz podršku Fondacije Mozaik iz 50 mjesta iz Bosne i Hercegovine. Ukupno 11 biznisa je registrovano, ostali su u procesu registracije i ono što je možda još konkretniji dokaz jeste da su proizvodi tih društvenih biznisa već na policama prodajnih lanaca širom Bosne i Hercegovine. Onda vi radite pravi posao jer dajete mogućnost da mladi ljudi ostanu u Bosni i Hercegovini. To je tema o kojoj se stalno, svaki dan, mi u medijima pogotovo, stalno nekako govorimo, upozoravamo, mislim s pravom. A ovo što vi radite onda zaista nešto što treba pohvaliti. Nadamo se, mnogo vam hvala vam na ovoj gostovanju. Hvala vam.